kajing ku jong lagi ni kong ma bangalan dua puni la ai kemet buka pikia ki pa kebajukan dekat nyaman ke pol bang krek kat ki man ki para di bawah hat yang bau kajing sumpo ini baru le ku kajing bajong di bawah te tahi ngaru ngak kan da expect reban wan cha kemat waktu kamu kena ke baik mah ke science lai te shibun hidup ki kita menjadi kita mau di sekwan kita kemat exam ni tu gak hat kadang di ke stress mah bagi kita kot ikut tu ni minla ni nginum la ni habang ke exam tu ni kadang baik kita anxiety tambah kini baru ni no boleh kan kata di social media boleh ke punya mah ya terus so tenat kedong ba entah kin kun layo ban ya ban lang ko mi mah so kenan entah ni Nama lah dalam bakal api kelas 12 pi. Bad position ni kong dai. Te. Pi expect naman taban